ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan, ado pa'y dagiti libre asimilya ti kapay? Ekit ado pa'y amaritoyang. Umay kami man mangala iti imula mi kinibadong ije bangkagmay. Ekit mo na. Ada pa'y kakao ano kayat mo? Alaman nga raw, Kapitan, nayunak iti similya ti kakao. Mano apoon ti kayat mo marituyang. Uray dua gasot a similya ti kapay, kansa nga gasot a kakao, Kapitan. Umay ka nga ruda, ta mapanta iti nursery. Ay, agyaman na, Kapitan. Ay! Nagadumit din tayo inalaman si Milya, tuyang. Siyempre imulak ijay igid ti bangkag ta. Uray no kasta, sobra latamo day tayo inalam. Dito'y arubayan ti balay ta nga imulak ti daduma. Agmula ka iti kapay, dito'y arubayan? Kahit man ano kumangay. Ay, delikado No agmula ka ki ididita ti kakawkin kapay. Anya delikado. Apay, di mo makita. Anakawaya di tangato ti kable ti kuryente. Ay nahdanag mun ayaba daw. Ay, agar aramid ka tuyang. Ay basta, agmula ak ditaw, peryaw. Anya! Adda libre dita ang merienda no kayat mo, kabadaw. Nay, hadamang agpaisaw. Naimbagtad da imbati da dito Nabati dagiti tauhan, ti agar arami di ti kuryente. Apay, adamanan na perdi dita away ring ti kuryente, maray. Ay, saan? Mapandaag po kan kadagiti sangati kayo iti asidagdag iti kable ti kuryente. Ay, Ay, madi no adda kayo iti asidag ti kable. Nang runa no naata. day tangarod kahit. Iso ano mabalain, awan ko mati agmula iti asidag ti kable ti kuryente. Enteng, sayang mo, jay sangati mangga. Ado ba'y matibungan Nas ka na may katbanang. Anya? Dakkel nga minin. Abungan na ti kable ti kuryente. Ay, kalpasan at tinartaripatok ka na imbag, tadumakkel. Ita, pukanam laeng. Dagiti masik na ti nangibag abana sana siyak. Iso na kumati umayamang pukan. Hangam kunakmet nga uray siyakon. Kasta sa bagay, delikado matkit de nga agpaiso. Nasayat mo, tapno madalusan da amin na kayo, ang makasalidita. When nang runan agbagyaw, ay, delikado. Iso pukanan tatisang at imanggam, banang. Ay, wunan, inteng. Ngam na tilaang sanga na saan ajay puun na. Nya, usapay naglalang to dagiti mulak nga bukada, wangkal. Nas ka na pukanam na kita, kwarug. Apay nga Nagkunang amin mat nga agmula kiti abukadom di tasilig. Numabalin la kumaparutan, di alis ko kumanang kail. Loko, mabalin higanti ka. Tapno nala ka apag-utom lang. Unan niya. Ay, sige, putdan talangan ti murdong na ang kail. Sayang, mate. Sikat ti makaamu kwarog. Ti nasken. Sana dumanon iti kable ti kuryente. Ay, naimbag man ta saan daa basta pinukan ti avocado. Apay, kaya basta pukanin dalatan. Sa bagay, husto ka kwarog. No siyak laang, ay jak ito law. Anya? Saan mat akayo laang, no di kat mula, pukanong kidain. Kat nung maka-aksidente nga Saan? Adayo day ta iti bituka. No ammom lakit day tar aramidom. Aya? Sayang kit di ti batog ti kable ti kuryente no saan mo kit din amulaan iti pakairanudan. Yay. Kas makitayo. Nadalusanan, nagiti murdong nagiti kayo. Iti asidag nagiti kable ti kuryente tayo. Ay, wag, kapitan. Kitaan nyo No, ada kayo dita apasalsali. Putdan nyo. Wen paray, nalawag day ta.
common sense. Kan kastamat na di kay agipagpagod iti nuwangon no baka, iti posti ti kuryente. Ipalpalagip ko lang. Uray saan tayo nga elektrisyan? No amo tayo ti tumulong para ti pagsayatan ti kuryente tayo. Maragsakan na, kada tayo. Kuna ni Kapitan Dayta? Wain, iso ka malay, ti panagmulam iti kakaw kin kapay, di ta asidag ti kable ti kuryente. Patpatsya mo Dayta, Kapitan. Kahit saan mo't ngagtrabaho iya kumpanya ti kuryente. Anya, Kapitan, ng bibiyangan na kidan, tilinya ti daduma dita. ipalpalagip na lang may kadag iti kabaranggayan tayo. Saan akam malay ti panagmulak iti sularkaw? Anya, ay parutan dagita mulam. Ita, tababasi damay. Ay saan? Ijay dan adumadakkel. Taabunwak iti ustaw. Ay, tasukir ka talaga, bakitan. Nukas ta akman, adaga po na. Ay, makamu ka man langay. Ay, manulang atawan tinaglabas. Nagsaringit manen dagiti kayo. Wan nga ron, banang. Adda manen dagiti umaymang dalos ka nagpukan iti kayo. Natural lang. No makasaliti pagdalanan ti kuryente. Sa bagay, delikado mo't ngamen. Agure ka. Putdan dalang ti murdong kan sangsanga dagiti kayo. Saan da po kanin? Wen. Ay na. Ugalin ti bumakit, agkamali. Di pa ikit din agsangitin dagiti kayo dita. Na, Kumusta ngay dagiti ilalaan nyo amula yu akapay nanatuyang? Ay kadim makaldan. Nagbunga da pa yan. Nimbag kayo pay. Ang dagiti abukado amulak. Awanain. Sa nabala tanapot dandalaang maut. Sa bagay, agbunga mo't siguro dagiti nabati asangana. Ay, karog, no awan tarami daw, umay kamangki di tatangdanan ka. Ha? Anya nga iti ipaaramid yu kanyak. Agburas tayo iti bunga ti kapay kun kakao. Ay, katuna, nanatuyang. Tumatangak man iti napuskol agwantis mo, Maray. Pangusaram aya itinaposkol agwantes. Pagwantis ka, ama pa nagburas iti bunga ti kakaw kin kapay. Ay, naimbag kayo pa, itaburasan nyo gaya man ti bunga ti mulayaw. Ay na, masapol atan ay. Ibusin mo't tandag iti bilig nga itayab. Aya, ay kan may sa, nanginaitan ti presyo dagiti kapay. Dahita nga rod kay ti kunada. Barang maranaan pa'y tinangina, Maray. Mabit laang. Ato ti guantes, kabadong. Magyaman na, Maray. At to'y might, ti bayad ka. Tatabanaw, pakiyawat yung manday tatimba plastic. Anya? Masapul nga ulit ti kapay, tapno mapuros ko dagiti bunga na. Ay, saan na yung kuwarag? Anya? Di ka nagtuloy ng umulay. Delikadaw. At da kablay ti kuryente dita. Ha? Ay, yung bagta nakikita yaw, tatabadaw. Way, namungad da kablay dita. Sungaglisi ka, tapo ka naglangay. Ang mga nuagungat ni nana to yan. Ay, di kagdanag, siyak ti makamaw, kuwaraw. Aw, matumban day tapukpukanin yung akapay, tatabadaw. Aw, ayaw, tatabadaw. Nay, tatabadaw. Anyat mapasbasama kay. Ayun, kunaknoan niya tinapasama kan ba daw? Pinukan ko lang ti mula makapay. Kit na isalapay mo iti kablay. Delikado na ito yan, tatabadaw. Ha? Ay, saus, maurura man ti kapay. Umas asaw. Ay, mabitlaang. Taumawag ak iti kumpanya ti kuryente. Ay, alaman nga rin kuwaraw. Kartangam. Eh, kulak no da kami lang tiyawan kuryente na. Uray mo't gayam sika, kagawad ko nang. Itay pa'y nag-brown out, kapitan.
Apa yung kata? Ada ka no problema, ija ayan da marituyang. Ah, Ada na isalat asa nga kun bulong ti kayaw, iti kablay. anya? Isaw ti mapanday kataon. Yay! Ngay katay, tinaisalat asa nga ti kapay, iti kablay, tuyang. Ay, agyaman nak, imbaglakit din, taimawag adagos ni Kwaraw. Ay, just kikakidya ba, bakitan? Dandaniya kon. Badaong, Naimbaglangan na, tanagwantisak iday, itinapuskol. Tanusaan ay nataya ko na. ay, badaong. Sukir kanto mga minababakitan. Mati ko nadala nga rodin, nipilin mo pa ilang, Mike. Diya mga rodam mo akas ti mapasamak. Inton maminsan, ipangag mo nga men, ti ipagbagadaking ka. Ay, napasensya ka lakuman, badaong. Di mo urayay nga dadaka sa mapasamak. Sa kanto kuma, pasensya ka na, badong. Ay, surun ka. Isumot lagayam anagpukaw ti silaw. Takas tagayam tinapasamak, Kwarog. Unantay, kasta unay ada nagkuitay. Ay, talaga delikado. Naimbaglakit di tapinutid ni inting jay sanga timulak amangga iti arubayan, may. Uray siya nga raw, dantay. Naimbag ta naputid mo timulak nga bukadaw. Ay, sana bali akastan. Tinapatag, makasigurado tayo anatalgad tayo. Ita, mayat ka man winusan. Ikatamon, nagitikapi amulam ijay. Anya, Wayne, ikatamon. Sa narumbang nga ijay dangag, tubaw. anya ngay kumateramidaw. Ay, kit paruta mo na. Narigat no dumakil tumanin da ijay. Ay, sayang. Sayang talaga. Na, tatagisayangin na pala eh. Ay, badaong. Apa, hindi ka pala nadidigra, itinapasama kanyak, Saan akas tati kayat ko asawan? Mala, sige. Very good, tuyan. Bumulod akman iti palakin baritan, pare. An-anom na gitangay, pare Badong. Kalyag, tipon dagiti kape ni tuyang ko, pare. Masapol, ang maikadan. Ay, wala. Nasasaya at ngay katanyaw. Ta amang ano maulik. Kat pumayson nga da makuryente amatay. Dahita nga rod kit, pare. Sige. Inakirwar ti bulbulodam. Ta kaduan ka man na mapan, pare. Ay na, ayun man nga rod, pare. Tapno mabibiyay. Adeta, nalpasan, anay katbikan ni pare Badong. Nagiti nakabula pinuon ti kapi, iti batog ti kable. Marituyang. Ay, naagyaman na kapitan, tay may katimulong kada kamay. Awan anyaman na. Kas agkakaruba, agtitinulong tayo Ay, dakkel ayaman ka o kapitan. Unay nga minon, tinapasamak. Ita nakita mo, tinapasamak. Liklikan nyo tiag mulay ti batog dagiti kable ti kuryente. Talaga saanon, kapitan, nadidigraak mo tin itinapasamak. Nasayaan. Naglawad di bangkagyo, apagmulaan nyo. Dito'y paimat. Un nga rod, kapitan, agbababawi Nagasat kayo pala ta saan anapurwan ni pare Badong. Ay, jaklakit di mapakawan ti bagay. No dadakas anapasamak kadakwadakin ni Kwaraw, kapitan. Ala husto, nalpasan ti amin. Tinapatag, amom itan ti aramidem, marituyang. Wan, kapitan! Ay nanatoyang, saan ngamin anatangkan ti ulo yung? Anya nga ita, dandanin na isagmak ni Tata Badong. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Liesha Tumlay. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Chunret. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540
Kanda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.